Director don man authorization panikong ya kaba mentak sini namar wada nakaliang ka district council da kawan menceking kahaban aipon imkwa namar ni imkwa bencim ya ka anya po kati kejomi imkwa ba niat apo law and order procedure bulet kilawan mana nilaya nilawan ba ka dorbosnong lawan yang kedua wan lang ba itu tu naman ba wada ka dorbosnong kila kentaj ka dorbosnong akabai dai ba ka norms ka balabu ka dorbosnong kitendon kalau orang ba sistem bapiwan startup kali ke business ke pencapkam nak kasih jumi tu buat tang ni nak kadong ni kadong kasih nong sebab buat tang ibai nilai ibu kawai ka sistem company nak kalian kawai ka organization pada ka All Meghalaya Tourist and Taxi Association All Shillong Tourist Association kila ai company sini dan ba video ai kam ba kani om leng ba kani company dari ba kami ke company ba ai kam ki ha ba ya ki kali ya sor sulong ba Meghalaya oi ya ba ini kita ngilalik ban kali kita ki company ai kalong kuno kaya kuno katu company ka batai ba ni yo ang ni na ka ipac ya ba iwan kali hang ni ha ipac yang hatu vi ai kontrak iya kan gunung company ko sabah nakaliang jong ka iPad bang hoy ai kita kap le kadi kepala tai up ni haman lagi setiap ka tengok ba ki haba fi dala ba ki ai direct ki kena kasih katam ki video jong ni mate penyat hi akan ni business nomor bakila nomor ketu ke company ke bawan du ka ai sub kontrak kalapat hakini ya ba kini kila ban le balik ka kamla ban ai direct ki balik ka habda sim dari company ki bana sabah ya baik keren itu tu ni dia pada usau ya hab ya keren tu ni orang bangi tengah melak banyak dan ba kani ka company ni hab ni go through baik nak company ke bawah bila ya tai up ya ko baik ni clear ki kot kesla ya kani company ka tak apa mentang yang dah ni clear ka NOC ang nilayo ka NOC nilai kedua orang ba senong tu yang ba dipet akan ka area yang kita ba dong itu orang ba ila isu ya ke anusi tambang ni siapan berterai kam ya bang iwan ni pet ni i bakila sedang ban establish ka kam ke jongki kila penyak ya ka kam sekhmat na dua sau penai mensa dalam ada nonton nilai satu council ni kli hatu bakal ni company kala ayo ikat islah ro bang kli sto na justru council yang bampat yo kanu ka nakal yang jongka justru council ndai kila wan ban apply tambah kempat yo dia kali ki ka kanu kom kila ban establish pat mata kempat yang ikat islah orang kata dengan tem ni dah tuyok warna kaliang kejumpi ya akabai dai bakan ni pan nilawan ni kenduk yang saya sian ni ya pan ikut Islam na tak jing ya sutu semua nilai karan yang ba tapi iya ikut jumpi kimla ban provide kita kan bat kawai ku bangi i balabun ki mendari bayar trai beliau di mana ba enggak orang ki aba kasih jong ikila ban boleh kan offer saya ki nak kaliang ki orang kidan ki kasih di balai trai yang ni tu bang kat bala ada pi di kru di kena ke ni kata kanang kamha amar yak ya makin dukam 2 jam amar pun up betang ya kam sokar le mentali kompoi saya ya bawan kum kini company berpat ni ai dak kerwo company baru ni ki bawan ban seng ya kenu business ang ni apa Meghalaya tu ni hidai ban first ya ki chat video tu ada pemla beli amta kamentoi bukan syok Banyalam api do brio bana sebab bentrai hang ni apa kari kasih gitu ni dalam ailat nomor ni keduk kam keduk jam bakiwan ni ai kam saya ni ngam ong ba pinsu ai kam pinsu jet kat yaki ba kiman ai ba fi ai kam pet nu ba biang qualification ni ai gitu ngam dei bangi deman ban sitap demo lemanya kita kena ke bambiang itu educational certificate bambiang itu credential ai gitu di balap biang kan kemudian dia ba kiman gitu kadang-kadang kan company tu ka iPo ka panpuar ni setayo makan perbiang ikut Islam kaduk ka aku asrek kaduk ka aku asrek yang iPo nya tu aku yang apa adu aku asrek ada kamla ban provide ani ada kamla ban pencap kami ikut samla ke jongi nak kaliang ke jongi minum ailat kan company bakal dia kali hasil la ban authorize ban ai kata ka demands ke bang ibu ke demands ke bang ibu ni kong bagi kadai baik nak minta ka unemployment ba medai bantap saya kasih ke jomi kabar kalau ba hakini ki kali ba punya kadai ban ayu kini kijat video ke jomi omla di company di mana Teki ai jumpa pun
Nah kalian ki ai Kemlan pan Twanti. por nangi adu pan por nangi tayo mut adu ka aku artarek dengan ab adu kata ka aku artarek di penbiang ikut selak penbiang bat pentap kami kena kasih dengan bagi advertisement makin pelajak po ka bagi ikut kebuaran ya di sosial media.